Mart je mesec posvećen borbi protiv multiplog mijeloma. To je maligna bolest koštane srži. Većina pacijenata, negde oko 2/3, su stariji od 65 godina, ali ova bolest pogađa i mlađe osobe. Ja sam Ana Stemenković. Ja sam Ivana Božović. Svake godine u svetu multiplim mijelom dobije oko 80.000 ljudi, a u Srbiji oko 500. Kako i zašto nastaje, reći će nam naše gošće. Sa nama je u studiju profesorka Jelena Bila sa Klinike za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i Snežana Doder, predsjednica Udruženja obolelih od multiplog mijeloma. Šta je zaključeno na nedavno održanom godišnjem sastanku? Da li se povećava broj pacijenata u Srbiji? Kakva nam je sada dijagnostika? Šta imamo od terapija? Šta ste zaključili? Jedan od zaključaka sastanaka jeste da je dijagnostika multiplog mijeloma u našoj zemlji značajno uznapredovala. I po prvi put, dakle, za posljednje 2 godine, ovaj broj od 500 novodijagnostikovanih bolesnika godišnje zapravo predstavlja neki evropski standard učestalosti oboljevanja od ove bolesti. Dakle, rana dijagnostika je svakako veoma važna u multiplom mijelomu, pre svega u cilju izbjegavanja i zaobilaženja razvoja invaliditeta kod ovih bolesnika. A šta je sa terapijama? Samim tim, ranije započinjanje lečenja, bolje lečenje, dostupnost novim terapijskim opcijama pruža ovim obolelima od multiplog mijeloma, dakle mogućnost za jedan kvalitetan i normalan život. I lekovi i transplantacija koštane srži. Snežana, vi ste između 2 transplantacije u ovom trenutku. U 1976. ste godište, majka ste 2 dece. Kada i kako vam je otkrivena bolest? Pa mogu slobodno reći da je meni bolest sasvim slučajno otkrivena pre godinu dana, obzirom da sam nespecifičan, to jest asimptomatski slučaj, kako to doktori često govore. Inicijalno sam dijagnostikovana sa kancerom dojke 2021. godine, nakon čega pregledom krvne slike, nekim drugim, da kažemo, pregledima koje sam započela, uočeno je da postoji još nešto drugo, a to nešto drugo zapravo je multipli mijelom. Došla sam do profesorke i onda je sve istorija. I onda je počela borba. Nećemo istoriju, gledamo u budućnost. Onda je počela borba, sad ste dobro, ali morate na još jednu transplantaciju koštane srži. Jeste, ja sam, kao što sam rekla, asimptomatski slučaj, ali visokorizičan zbog parametra izvesnih, koje možda bolje profesorka eventualno kasnije da pomene, ali kao visokorizičan pacijent, naravno zbog svojih godina, ja ipak imam 47 godina, sam kandidat za dvostruku transplantaciju, takozvanu tandem transplantaciju. Jednu sam završila u krajem januara ove godine, druga me očekuje za nepunih mjesec dana u aprilu, tako da posle toga sam kao nova. Kada i kako nastaje multipli mijelom? Šta se dešava zapravo u našem organizmu? Koji su to neki faktori rizika za mijelom? Ne možemo reći šta je u osnovi, dakle, razvoja multiplog mijeloma. Kada bi znali, to bi bilo rješenje praktično za sve maligne bolesti. Dakle, dolazi do izmena u genetskom materijalu takozvanog razvoja primarnih translokacija koje dovode do malignog preobražaja ćelije. Ove ćelije kreću da se nekontrolisano dele i nekontrolisano da sekretuju velike količine patoloških belančevina koje umjesto da nas brane od virusnih infekcija i drugih tumora zapravo dovode do komplikacija u smislu pojave bubrežne slabosti i promjena na kostima. Koje simptomi prate multipli mijelom? Simptomi su također nespecifični. Znači, u početku to može biti samo zamor zbog anemije. Ono što je najčešće, jer najveći broj bolesnika ima oštećenja koštanog sistema, to je bol u kostima. Što se tiče laboratorije, dakle, visoka sedimentacija, anemija, bubrežna slabost, povišen kalcijum i oštećenje na kostima u smislu pojave promjene na kostima, treba razmišljati o multiplom mijelomu. A koliko često onda treba raditi neke preventivne preglede ili kontrolisati organizam? Čuli smo, najčešće obolevaju starije osobe, ali evo, Snežana je u toj nekoj mlađoj ili populaciji srednjih godina. Kada učimo o multiplom mijelomu, kažemo da je to bolest starije, dakle, populacije. Zapravo, 40% bolesnika je mlađe od 65 godina, a 1/4 bolesnika je mlađa od 40 godina. Zašto je to važno? To je potencijalno radno sposobna populacija
koja može da sa novim terapijama u potpunosti zaokruži svoj životni i radni vek. A šta je onda preventiva ili neki redovni pregled ili kontrole da bi se uhvatila bolest na vreme ako već postoji? Kolika je učestalost tih kontrola? Dakle, ono što savjetujemo i što je racionalno, to je, dakle, 2 puta godišnje rutinska kontrola, dakle, krvne slike i osnovnih biohemijskih analiza. Kao što sam rekla, visoka sedimentacija koja nije povezana sa infekcijom, a održava se, zatim anemija koja nije nastala zbog nedostatka gvožđa u organizmu, bubrežna slabost, dakle, moramo misliti na multipli mijelom. Snežana, predsjednica ste udruženja pacijenata. Na čemu ćete raditi u narednom periodu? Za šta se konkretno zalažete? Pa mi smo, da kažemo, udruženje postoji još od 2005. godine, 2014. u ovom obliku, međutim ja sam preuzela udruženje, to jest, ja volim da kažem, ja sam postala glasnogovornik, ne predsjednica, to mi onako suviše ozbiljno zvuči, nepunih mjesec dana ranije, znači 24. februara. Ali imate niz planova već sada? I planova i već akcija koje smo započeli. Ono što je, da kažemo, glavno i osnovno jeste prioritizacija multiplog mijeloma, znači u prioritizaciju u smislu inovativnih terapija. Kao što je profesorka rekla, inovativne terapije su ono što može svakom pacijentu da pomogne, što može da zaokruži neki ciklus, da svako od nas, znači obolelih, uspe da kažemo, svoj život kvalitetno pre svega, da kažemo, dovede do kraja neku normalnu životnu dob i da završi svoj radni vek. Ja sam recimo dobila poziv za invalidsku penziju koju ja planiram da idem. I pozivate da se priključe registru, da se priključe udruženju, da, to je važno da koračamo zajedno. Jeste, to je ono što smo prvo uradili, zapravo da smo formirali bazu aktivnih pacijenata, ono što do sada nismo imali i pozivam sve ovom prilikom da se jave na mail udruženja, to je multiplimijelom.srbija@gmail.com, da bi imali tačnu i preciznu evidenciju koliko je pacijenata. Mi imamo tu neka, da kažemo, pitanja za bazu, ali to je naravno nije za emisiju. I ono što ste lepo rekli jeste naš slogan koji smo promovisali na ovoj godišnjem sastanku, a to je Koračajmo zajedno. I profesorka, samo još na kraju, bolest jeste neizlečiva, ali sa njom može da se živi. Srbija u ovom trenutku čeka neke nove terapije? Svakako, bolest kažemo da nije izlečiva, ali ona je danas poprimila karakteristike dobro kontrolisanog hroničnog stanja, a za to pre svega su nam neophodne nove terapije. Apel ovdje i na nadležne. Hvala vam što ste danas bile ovdje. Hvala vam. A o multiplom mijelomu razgovaralo se i u Ljubljani, gdje je premijerno prikazan dokumentarni film Udruženje pacijenata. U nastavku emisije gledamo kratak insert iz tog dokumentarnog filma. U našoj narednoj emisiji čućemo više o borbi i lekara i pacijenata. Pavel je imao nepune 4 godine i ja nisam znala niti što da njemu kažem, ali ni ja nisam znala kad će tata doći doma. I taj dan kad je on ostao u bolnici, popodne me nazvao i rekao je doktor će sutra imati nalaze, rekao je da dođeš u to i to vrijeme, da će ti, da će znati što mi je. Kad sam došla kod doktora, doktor je stvarno bio super otvoren, lijepo razgovarao sa mnom i rekao mi je Ivan ima multipli mijelom i sad on meni krenuo objašnjavati šta je bolest, ali ja sam u zadnjih par dana se susrela s tom bolešću dok sam ja čitala o svim tim mogućim bolestima koje bi on mogao imati i naišla sam na multipli mijelom i što sam zapamtila je bilo da je to neizlječiva bolest. Mi je doktor sve objasnio, ja sam imala puno podpitanja i nisam ga pitala za nikakve prognoze, jednostavno to nije bilo nekakva, to me nije zanimalo zapravo prognoza. I kad sam izašla van, prvo sam otrčala na WC, ja sam bila trudna, ja sam stalno išla na WC i onda sam se sjela u predvorje bolnice i onda sam se raspala. Tokom